Toly men, gosses from se fè la men. Sa yo la men. Maladi men akadi men. Gen lo bou maladi ye men. Koman sa? Te espliko men. Gen yo dam ki men pou la kay la men. Gen mwen zete koun do men maladi. Koden li a lave men. Li achete savon. Sa koun mwen zete fè men. Ki sa fè? Mwen zete toube maladi. Mwen ki mi lave radio men. E ka jem jolly kapchil. Jolly. Sa ve di, dam nan tombe malkadi, jis li ka jwen kim pou lave radio. Oui men. Li fin lave, res ki mwen ete yo men. E pa mwen ti vre nou men. Bon maladi men. A pa mwen de sa men. An kite kontinant bre kiye men. Yo, lagonave pa an Haiti nou men. Kon pa an Haiti. Pou an lagonave men, fò pase pa nou peyi oui men. Ki gen peyi sa rele men. Embesil, ou pa gite wè lan men ya men. Pou de son lage pongon gon sa nan ou dav. Le men ase yon peyi men. Si le men avan ou peyi, ebe al lagonave son moto mwa ou. Kon nyam koupen men. Pwa se yon se habite peyi ya.